قسە و باز لەسەر بەڕێوەچوون و بەردەوامی ئەم فستیڤاڵاکەم لە ڕێگەی ستریمەوە زۆر بەڕێز ئەمیر عەلی سەرۆکی فستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دوهۆکم لەگەڵا. کاک ئەمیر سڵاوت لێبێ، ئەم کاتت باش؟ ئەم کاتت باش سەرچاوە. سپاس بۆ تۆ. ئەگەر گوێت لە من بێ ئەمەوێ یەکەم پرسیارم بەوە دەست پێ بکەم، کۆرۆنا چ کاریگەریەکی هەبوو لەسەر بەرهەمهێنانی فیلمە کوردیەکان و ئامادەییان لە فستیڤاڵێکی لەم شێوەیە بە بەراورد بێگومان بە فیلمە بیانیەکان؟ بەێ پەجیکا کۆرۆنا کارتێکردنەکە مەزن هەبووە نمونەژی کوساڵا دەربازبووی بیستەڤاڵە دووک ناتەکردن چونکی جیهان هەمی توی ڕەوشا خراپدا بوو ji ber geşekirina COVID-19 da lewma jî gelek çalakî hatine sunûdarkirin ve gelek jî hatine rastandin. Lê xweşhalî ve ku ev sala me dubare berdamî da filme Bîsteval sererayê hindê ku gelek ew rêkarên xweparastinê hatine cêvecêkirin di nav holin îşadana filman da lê weku kartêkirin hebûye çikî kertê berhemhînana filman دیسان جلای هاتن و چون شاندان و بجدارید بیستاوالا دا حتی راده کی یا کس بو چونکی پتای کرونا بو ریگر جبه هنده کو کار و چالاکی تا شیوه کی سنودار کریبن. زۆر باشە. ڕێژەی ئامادەبوانی بینەری ئاسایی لەم فستیڤاڵەدا چەنە؟ وەکو ئەزانین 8 ساڵە ئەم فستیڤاڵە گەورە نێودەوڵەتیە ساز دەکرێت و ساڵانە چەندین فیلمی بیانی و چەندین فیلمی کوردی تایدا بەشدارن. ئامادەی بینەرانی ئاسایی بە تایبەتی بۆ فیلمە کوردیەکان؟ بەێ ئەس تشتێک بێژم و ئەف ساڵە هاتنە خەلکی و بینەری بۆ پێش فیلمن بیستەڤاڵێ هەر ساڵێکی باشترە. ئەvە ژی پیشاهدەیە gelek خەلکی تایبەتمەند و پسپۆر و سینەماکار و میدیاکاران و ev sale coş û xweroş qesta holin dîtina filman dikene ve taybet ji nûke em ê Cinema Max ku sê holin ev e bû mavê çend roja ye ku ji mareka zor a bînera ji temaşevana filmê pêşê saet 5 jî her cih nebû ku tikêt herzî xilas bûn. Ev sale em hatina xelkî bû filman baş zanîn ve tiştekî baş e ew jî derencamê verêja komeka faktera ku ev xwelaheştê ye verêja wê dirûstkirina roşenbîriya sînemayê dîsan handana xelkî ji bo holin sînemayê bi hundê berhemên hunermenda bibîne ve çi wekû beşê Kurdî çi wekû internasyonal jî yanî wekû serokê Bîstevalê wekû stavê Bîstevalê em tirazîne rastî tiştê pê dixweşker ew e ku ئەڤرۆ ڕێژە هاتنا خەلکی و بینەرە یا زۆرە. زۆر باشە. بەڕێستان وەکو سەرۆکی فستیڤاڵ تا چەندێک لە ڕێگەی بەتایبەتی ئەو پانێڵانەی کە سازەکرێت ئەو گفتوگۆ و بەریەکەوتنەی کە لە نێوان دەرهێنەران و سینەماکاران ڕوئەدات تا چەندێک گرنگی هەیە سازدانی فستیڤاڵ بەتایبەتی ئەگەر لە قسە لەسەر سازدانی فستیڤاڵ بکەین چەندێک با بڵێن تیشکە خاتە سەر یاخود هۆکارێکە بۆ دەستنیشانکردنی گرفتەکانی بەردەم سینەما و چارەسەرکردنی؟ بەێ ئەو پەناڵێت هاتنە پێشکەشکردن کۆدیهی داوی پەناڵ بووە ڕاستی gelek cê xwe dabûne و gelek mifajî hate wergitin gelek rawêj û dan û standin bîr û boçonên hunermend û sînemakaran têda alûgor kirine ve tiştekî gelekî giring bû ji bo hindê jî em piştî bîstava xilas bitin em ê amadekariya keyin û hemî ew xal û pêşniyar dêne komkirin bi hindê nexşerêga ka nî bû filme Bîstevalê danîn ve çewaniya pêşxistina Bîstevalê û dîsan çewaniya hemahengî pitir ku kertê taybet jî ev rûbête pal kertê hikûmetê ji bo hindê Bîstevalya berdewam bitin و ew şêvê salên derbasbûyî bû salên dêt em renge rêxistinekê aliya rêxistina wê dat aliyê dayînanê da aliyê peydakirina budceyê
عالیه اینانا و برهمینه را سپانسرا چونکی ام چالاکیا مازن یا کلتوری چالاکیا همی خلک کردستانیه ام تنی ریخره توینه بلکو ام کار کن بهنده اف بویا رمازن روز بروجت ناف خلکی دا جه خوب کتن و دیسان ام پیشیامه بو ماوکی نزیک ریخستنا کنفرانسه که اج بهنده رسما سیاستا ریبا برنو درستکرنا فیلم بیستواله بو گرنده هاتی بهنده بیرو راین همی هنرمند کردستانی و دیسان بیانی جی و دیسان ورگرتنا سربورو پیشنیارت وان بهنده کو بیستوال سال به سال دولمانتر بتن سال به سال لاین دی خود زیده کتبه دیسان بشندی زیده کتبه امیدامه بهنده کو سالن بیت ام پتر بشین خدمتا خلکی خوب کین و خدمتا اوی بزاوا هنری بکنه. زور باشه. دیارترین یا خود گرینگترین او پانلانه چی بون که ریکخرانی فستیوال جختیان لسر کردو تو بگمان مبستم ل او بابتانه که زیاتر مبستان ل پیشخستنی سینما بید که ریکخرانی فستیواله که جختیان کردو تو که لناو ام فستیواله دا ابی بونیان هبید. بله وكل من بانالك جوان او كومبانيين كرت تايباتي برهمينانا فيلمان تشوا بين بجدار بن تشوا هاريكار بن قال كرت حكمته بهند درسكرنا فيلمي بو درسكرنا بشتوانيه بو فيلم بيستوالي اما بانال قال يجينا بانال دوي حكومات وكو نيناري ايكانا وزارات روشنبيري تشوا دشيتن دنياي دراستی بیشیم بو هنرمند و سینماکار درست کتبه کو پشتوانیا بردام بتن دیسان ریخستنا او کی مقاسین هین درباره پیدا کردن بودجه و اینان بودجه کو همیت رکا وزارت روشنبیری را بگهنه بیستواله چونکی تا که نینر و تا که پشتوان یه سرکی حکومت امریکا لی گلندجی اینانا سپانسر و کمپانیان کرت تایبت دیسان سربورن یعنی دوام پانادا سربورن ولاتن دنیای ولاتن پیشکفتی تایبت سینما دنیای که سربورن وان چابونه و مفاورگتن سربورن وان دیسان برآوردی کرنا دیروک و سربورن ولاتن کو دیار ناف جهان سینمای دال گل ولاتن ما آن گل سینما کردی برآوردی هات کردن وندی هم مفای یا هفدو ورگرین او آلوگورین کلتوری نافرا کردستان و جهان دا مفای جوارگرین. زور باشه. کاک امیر اینترنشنال فیلم فستیوالی دوهوک تا چند روزی تر بردوامه به کی کتا روزه؟ بله ابرو روزه هفته صباحی 22 مانگه دوین روزه که روزی دست نشان کردن خلاطه و دابش کردن خلاطه سر فیلم سرکفتی بشن خوبه فیلم دريج دوكومنتاري بلغه فيلم دیسان بو بشي انترناشونال جيب همان شوه خلا دينا دابش كرن وهندا ريو رسمن برجن هنري تدانا ودوين روش صباحيه زۆر باشە وەک پلان دانانتان ئێوە کەڕێ خەری ئەم فستیڤاڵان بۆ ساڵی ئایندە یاخود بۆ فستیڤاڵی ئایندە با بڵێن ئەو خاڵانەی کە ئەتانەوێت گرنگی پێ بدەن یاخود ئەو خاڵانەی کە ئەتانەوێت لە ساڵی ئایندەیە تا ئێستا جێبەجێتان نەکرد و لە پلانتانایە چین؟ زۆر ئارماچ گەلمە هەنە وەکو ساوی بیستەماڵێ ام پشتی بیستاوال خلاص بده هر سنگاندنا روزان بیستاواله کنه و دیسان او خالو پیشنیارن هاتنا کرن ناف روزان پنال دا دینا کم کرن جبهنده ام سروان خالب راوسین کش خال باشه کش خال باش نبو یان چیکی مقایسه بون ام اوان لا بدین بلکه خالن باش بینین بو پاشا روزه بو دهاتی سالانه حزم او ام بشکی دی زیده کن بو نمونه افصاله ما دو سربورت باش زیده کردن بی سواله دا سربورک شو پروژه نهاد کو پروژه نهاد پروژه گزوری گرنگه کو ناواروکا پروژه آواکرنا گنجیه سی گنج ما داخلی
چند ورشوپا کردن ورشوپ هاتنا برهف کردن هاتنا دان جلای 4 راهنرن دولمند جهان سینمایی دا سر 4 تورا یک چوانیا نویسینا سیناریوی دو فرمون سر کامیره سه کمپانی پرودکشنی 4 چیکرنا فیلمی افروجها دو برهم جدر کتن او برهمتها دبنا برهمت ویستواله دو پروژه که دی کو سر هامش ویستواله بو او جی نشادانا فیلمه که ناف پارکا گشتی دا او پارکا گشتی کو خلق ناف ترومبیر دا تماشایی اوی فیلمی بکتبه او جیش در انجام هبونا پتای کرونا که تو وقتی دا خلق یک زور ماتخانی و خلق یک زور دلتنگ بو تکلی نبون جبرند جبو در کتنا خلقیش ناف مال دا جبو ورگتنا هناسا کادی اف بیرو که هاتا درست کردن اف سالما جبجه کرد ناف فیلم بیستوال دا بال پارک که گشتیاتا نشاندان و خلق که ناف ترومبیلا خدا سعکری ناف ترومبیل دا مرمک بیه چنگی دا تکلی چه نبتن دا گشی اوی کووید پتر زیده نبتن دەستەکان خۆش بێ بە هیوای سەرکەوتن زۆر بەڕێز ئەمیر عەلی سەرۆکی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دهۆک سوپاس کار لە ڕێی ستریمەوە لەگەڵم بوویت.